Tadechar America chisigla donal Ukraine zo chan yune ari chisi tongchi Anthony Blinken chok debe sa pembne khanin ke par kisha khu da lingje Africa changyu la phepyun the tongji rang sungbar. This is a part of the world where the United Zabling States khu de ni America la khe chim batang an ju thogu nye bu khashe yusre de khu la ari ma zamu thu ne tangre la lingje Africa changyu thang kisha khu du tenzu la kangne jing ke telam so ten do ta kangye khe de se dan yarge ta manju mema chol kokup kya chiru ta thunyam la ursu chenju ma chukdi yongwa bezun chi yu sungsha. at the same time staying focused on ending the Kremlin's war of aggression. Talo ursu Ukraine la chenju chebe ma the ge ngi penjo ge kanyo thenye ches shik ni lingje Africa changyu gi khu yimba kisha khu gi nyamshi ba brand katules ki sungbar. I think in part because North Africa will be the location that is already. Nesam sul ma the ge ngi tonum tha solan da saje khong parbe lingje Africa changyu gi ge ga do penjo da jizo la kangi the chabre samgi. And if you call, Lo she ge khong to tigu mimang ge ngolo chungche singru da shung to gyo lo chung ba the ju ken jing ni tidu tigu le yudan par ba the da de yo re. Cheza America chisi chungchu the de du nan che America ro na ya yu mi si gri she sungsha. Tale ari chisi chungchi Blinken choge ari ne thangdo Israel phepdu tigu ge ari thunjo chola lo de shilo nang dun jing ni Iran la duden chonja ma tho ba shik America dangyu kor sumbar. The United States believes that a return to full implementation Nidong chongar Iran thang ari France EU kyang kam yam du Germany urusu gemi che ki phala shabe thunjo the langlen cha changwa kyarso yong nang dun ni Iran ki duden chonja soji the gakdab lecture la America jin nang yob ta ine Nidong chobge ge lor thunjo the ne America tönbe tablam the shorbar sungsha. Iran la keben kanggo gi nyeje chirdu yongwe kimbar Iran ki duren chönje so gyu la ra ka ba chi gyu thunjo thene nidong chobge ge lor ari sinji khoma Trump ki ari tön yob tha thade le do sinji Biden ki kyarsu nang tabla shu yobre Wengyang kyarsu de thadung ma charbe genjing ni Iran ki sarche suma phösö the America ji gyu ring lo ki thoshu ne tön ba shi Iran ki doba chi yob tha ine thedar la Israel da ari thade khade chobo so ge gawje chi yoba Iran kor ge kendem ba benam ben talib le sumbar Given that the Biden administration is selling this as a nuclear-only deal, Biden ge uti be ari shung ki thunjo the ni duden chonjo khone kor tön shimbre Iran ki jigu thakju ki dekzo tha mishu phur da tamin kha tha mime phur tu sok ba America ro da ge gap chola Iran ne nyang ga cha ba kha da yang na America rang ni ki tenja la Iran ne nyang ga yim be so la thunjo the thamra chi yo mare cheza duden chonja member la keben kang go men khunglu me shik song sha unfortunately seems to be the path-dependent course the administration is on. chelo ni don jönge thunjo de kyarsu chungye shik Iran ki jugu du de America shung shep chö tha de nyok thal ha yo be sung de thok sun nang gi yobre Thalen ari chise chungchi Blinken choge chise sumjur chamri juk dibe nin gegab Algeria ru sungbar Israel and the Palestinians. Thalen gi chise chamri di kabla Israel tha West Bank Morocco da Algeria langan chu yungdu gegab theda changmar denja gi kanyo nyanjan jen tha theda gi sozu khu tha thishin gejir thabe kange za tha gu ne dun tha mima la khog manga trindu gi dun dun dan da kun du thep sungsha Sago dir ari chise chungchi Blinken choge Israel tha Palestine gi done West Bank Morocco da Algeria jel phepdu theda gi sinsi silun chise lunchen sola jenje gi kap thigu de yu gi ne dun kha tha America Ukraine gi shung da mima la gyap gyu nang gi yoba nenju na shin Urusu thagwe zensu de chamjo yongtabla America rang gi rog da ge gap choda nyamle mu thu gyu sung yobrido